Nikutangira ha programu y'Obuhingi n'Oburisa. Umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime. Ehuriro yitu ey'Omuhingi n'Omurisa w'omutaano negumizamu kandi erizooba turi omuri Ntungamo district twine Harriet Katushabe owa Satellite Farmers Limited orukushangwa omu kyaro kya Mukoni omuri Rushenyi. Aine mixed farm, aine embuzi, omwani, orutookye hamwe na hass vakedo. Nk'oku eri mixed farm buri kimwe nikihwera kitahi kyakyo, konka Harriet nagira ngu amaani mingi agatiire aha kuriisa embuzi haza nanyemubuurize ahabw'enki nakunda embuzi ebireebi. Amazina nibanyeta Katushabe Harriet wa Satellite Farmers Limited neshangwa omuri Mukoni Rushenyi omuri Ntungamo district. Turi mixed farmers, nitukora embuzi nk'oku mwazireeba, twine orutookye, twine omwani, then twine n'ekihingwa ekisya nitwe promoters baakyo nibagyeta hass vakedo. Omuri hass vakedo omu nayo ninja kuba ningibanjurira, tutwire nituguza seedlings kandi ntwenda n'abantu bagihinge bagijuremu. Batebe byona nibijwangirana, kimwe nikiriisa kigyenzi kyakyo, kwenda ngu tutakakora ekintu kimwe habaho obuzibu nka faamu okashanga wagikinga kandi okaguma nooranzya. Embuzi ekyantandikiise embuzi nkashanga embuzi n'ekitungwa n'itungo ryanguhi okutunga, n'etungo ryanguhi okutunga akuba n'omuntu otiine itaka noine itaka rikye nabaasa kutunga embuzi. Torikwetenga faamu mpango ngu noyenda square miles nari noyenda acres and acres. Nobwo orikuba ori nopangisa nobaasa kutunga embuzi. Kandi nkashanga embuzi eyanguhe kuguza izooba ry'akatare ryahika wagira oti eriizooba naninyenda esente, n'obu wakushuma aha ifaamu baagi otubite embuzi yangye egi naningendamu akasente nikaba kahikire omu nshaho. Nikyo kyandahukiire kugira ngu ntandikeho embuzi. Kandi nkashanga ngu akatare kaheeru nibazetenga munonga akuba obugurupu bw'abahingi obu nabemba ndimu n'abatungi bakaboreka ngu nibenda embuzi nyingi, twena tukiterera n'amasimu oshanga timukazisya eziba nibashaba. So kyandeetera nagira ngu nzitemu amaani tuzitunge zibaase kukanya kandi tubaase kwongera nakugira akatare akiigiriire. Omu kutandika akabanza yaza omu katare aka buriijo yagurayo embuzi n'ekigendererwa ky'okwenda ngu zikakanya juba, konka ekizibu ekyabiireho akaza Sembabure yagurayo ezindi mbuzi yazijwanzya omuzi yabiire atandikiise enungi ngu biitu akaba atarikumanya ngu zikiija n'oburwire. Nkabanza naza omu katare nagure embuzi, nagira ntati nyowe kandi gaha ngure embuzi ndeete ntemu zizaare zikanye. Narugaha nabanza naza owa mugyenzi wangye omurisa mugyenzi wangye yampa embuzi nungi zazaara zakanya nashemererwa. Nkatandika n'embuzi 15 nkanasya embuzi 50. Nagira nti ngazakyerererwa okukanya reka nyongyeremu naza omu katare Sembabure nahabe hihi nagura embuzi, kwonka kunazishiza aha faamu habw'okugira ngu tinakuratira amateeka g'okuziha obuto omu karantini, nkabanza naziragurira nkamakinga sure ngu tiziine endwara nkabona kuzijwanzya. Nyowe nkasya ninjwanzya nka butosha okundeeba nibagira. Bati embuzi zikarumbwa endwara zafa almost kakyeziho. Bati ezahonokireho tinahwa amaani nagira nti eki nasimbwire kukora ninza kugumizamu. So nagumizamu naza ow'omwami Sembeguya niwe promoter w'embuzi omu Uganda omu, niwe breeder yampa empaya 2 za Savana n'2 za Boa. Eza Boa nizo ziine ekirango omu maraka, Savana negyo ya mutare kusha erikwera. So natandikira aho nagarukamu buto, tindagarukire kuza aheeru kugura endiijo mbuzi, nkagira nti ezinyine nizo nagumizemu nazo. So nkatandika emyaka 4 enyuma
hata yindi kugambira zahika embuzi 55 konka nyorekerire kugira ngo mbanze zihike embuzi 10 hata ekindi kubasa kuguzamu ninguzamu nk'empaya zaba nyingi nguzamu endaho nziraha zikura nziguza konka ninyenda zibanze zahika 10 then mbone kuha abandi no kutandika akaguza ezindi ezabutosha kwenda ngo at least omwaka akuwe embuzi nezara emirundi 2 mu mwaka eri kuzara babiri nekuha embuzi 4 omwaka. So nimanya ngu waba nyine embuzi zawe 10 at least okubura kuguza embuzi zawe 10 omwaka. So aho nimanya ngo kindi kukora natamu okubara okumuzeyi atwegise agurukari kyekibaro nimba njine okureberera embuzi ezi nazireberera omu miringo ebiri okuzireka zikatambura zikerisa hamwe n'okuzirisiza omu kiju kandi nayongera azihingire ebinyansi omu musiri gwe ogwa hasvakedo ebyari kuziha zaba ziri omu biju ninzirisiza omu ahaka hamwe n'omu kishaka nimpinga obunyansi omu vakedo zinabagambira nimwe ndi kuteeka alfalfa nkana agishomero mu ishomero nkebi tushoma byona na Croris Gayana so kubwashira obwire ndeba abantu ensigo egi nkagitumya Kenya yo kubanza ensigo y'obunyansi obwo bwa alfalfa ningijanzya omu vakedo ya hasi hata omwanya gwo kushusha ibara kinyansi mpingamu alfalfa mpingamu Croris Gayana mu Runyankore bakampa burangu bacyeta Runyankokore hati ndubika nirwo ndikubasa kuzirisaho zaba zigarukiramo mpingire ebindi ebibingo different types ebyemiringo mingi hariho ekyo kubanza ngo ni sugar napier ejo nehanguha ebanke kibingo nk'ekikwiju nimpango nindingwa hati ejo nezihereza amani ne energy eine folia nyingi eine amababi mingi kyombwe nuko kukireba engingo yajo ninungi nimpango nerigamo ebyo kurya byingi nahingana ngijo nibageta super napier niyo pak erindi zina ngo ni pak chong hati yo kandi tushangire ngo eine crude protein yahiguru so embuzi ukoraze kwijo mbwire bwaza kuja kushanga zina amane mingi because kina ni chamane mingi then kiriya kitekamo energy hati okora feed nungi eine value yahiguru ekindi twongeramo na za mineral blocks uzihereza omonyo gwa butosha kushozongera muguriya gwo omonyo gwina karungo akaharubaju so tokarisa nkabutosha waba norebera okwihamu akasini omumbuzi omu notekwa kuzihamizi twine water source iteryo kwa hansi tugapampinga gijaha kwenda nguzireke gumanizirukanga kuzagaronda nambwe no mbire byaza kwija nabo nakasente ninziteramu nigabanga runninga constantly utekemu kwenda ngo utemu na ball valve aba plumbing bacheta ball valve zanywa gachendera gayongeremo gijira ga stopping kwenda ngo eheratori because waba noyenda kwihamu enyama omunyamishwa yona ine kujha ebyo kurya bunyansi kandi ine kunywa ahandwara nagira ngo nzikira kurwara ikirukano konka nahikirira omushaho otendekerwe orihihi kandi ngo n'enjoka zo munda nazo niziteganisa embuzi munonga obwire bwingi nitugira endwara namwe nyenda kusimaho government akensho akuba nibakira kuturakukira batuyamba nibamanya kohereza aba veterinary officers baturambura haba hariho endwara zibarukireho bijane bamanya kuimmunizinga embuze zona bakushaba yakasente kake bazimmunizinga ekindi kya kabiri nizikira kumanya kwirukana mwene ekyo cyo nekiri constant nko bwire bwenjura nkobu abwa intake ya mizo bana kininja no burofano bwa burubwingi nizibane zirukana but emibaze mingi nogiraho mike aha famu eyo rukumanya ngo nekura kukira nko kuragurira kirukano kandi ekindi omakinga sure ngo mushahoti yakuzahari nozimmunizinga omushahoti ari kuzahare
oine kuzifuhira engo hakuba engo enerwaza endwara nyingi, so oine kumakinga sure ngu nazo nozifuhira. Then endwara erikukirayo okuziteganisa ni enjoka z'omunda, nizo zikukira kuziteganisa. So ntibantu noba noziragurira buri myezi nk'eshatu nozidewaminga. So nikyo in fact nigwo mubazo gukukirayo kutwara esente omuwana oreberera embuzi. Akuba mbwenu nko kwara efamu yitu erya hansi, nzirira hansi. Naturally embuzi zishemeye kuba nzirira haiguru nibwo zikuba zitiine wamuziza amaani. Kyo orikureebera zikuba nzirira omu bugando zo kandi tizikabehavinga nk'ezo ezikurira hansi. So dewamazi nari emibazi y'enjoka niyo turikukira tuba nitwetenga bokuheza kuzidewaminga, wazimyunayizinga za kihumpuru n'ebikugenderaho kandi oshanga oine obuhwerero. Okwenda kumanya gye faamu ye okwerukukora aine ebihandiiko ebikworeka embuzi oku arikuziriisa, emibazi eyi arikukoresa n'ebindi, kandi buri mbuzi neeba eine namba omu kutu ekirikumuhwera kuzimanya kurungi. Twineho hati noreeba tukataginga enamba, twaziha enamba nikwo kamanyiso nk'okuba kuhiziina. So ezo namba nizo zirikukira kutuyamba because nobaasa kuriisa embuzi emyaka 5 etakazaaraga mwana n'ogu nk'oku orikuzireeba akuba torikugimanya. But ko orikushutama wareeba omu records ogira oti biita embuzi namba 5 ketazaara ketatoroga nimbuzi ki. Hati orugaho gironda okiza kugihikaho oshanga ekaba engumba otuura norisiza busha erya mubazi yawe nerya nenywa tekazaara mwana naguma. Hati egyo oyihamu ogira ki oza kugiguza. Naro obundi ekuyamba oshanga embuzi yasya emirundi 2 netoroga. Hati egyo manya ngu eine ekizibu kyayo, egyo nayo gyesasira ogihamu. Hati ekuhana record nungi omanya ngu egiraine gy'embuzi egi nizaara 2 because oine records nomanya ngu obu yazaara ekazaara 2 yagaruka hati yazaara 2 kandi n'omwana gwayo wanoneminga ogineminga according to nyinayo. Hati oshanga zoona lineage zibaasa kuha embuzi 2. So egyo noteekwa kuprotectinga, noteekwa kukuuma breed egyo etakakurugaho. But hati kokushanga kariya kandi kaba katoroga nikyo kakutuyambira omu kutaginga okwe, nikituyamba omu keepinga record, kituyamba munonga omu kusoro omu kwihaho ebizibu ebitukuba twine. Record keeping yeri very important because nomubimanya bya Uganda okuzikwihaho n'edakiika. Hati wija tokagira oti nareeba embuzi zanje wotagiire mu kitabo kamanya oti ukakora census ukajya tuzazirya embuzi 200. Hati kazaba 25 50 tizirimu. Hati nizihe zitarimu. Hati noza aha namba utikinga okora census umanya oti namba 2 namba 5 namba 1 tizirimu zigire. Hati aho niho orikubaasa kwihiraho obuzibu bwoine abwo kuba woine records zawe. Na n'embuzi erikurwararwara noba nogireeba egi bagitreatingire nyamwazyo kwaza kwaho emyezi 2 niyo bariyo nibaragurira, kwaza kwaho emyezi 5 niyo embuzi niyo niyo bakuragurira. Hati egyo nogiha omu matungo gawe ogitaha rubasi. Omu bwire bw'omumisho nayenda enyama atandikiye kugiguza aha hoteri ye kandi ayongera kore n'akatare k'embuzi. Yo mu pipeline mbanze kubanza ngu populating empisi ezindi kwenda because cyangwa nyonka hoteri ya nimba nindewe okusapurayinga hoteri yanje kore naninguza kilo y'enyama hara y'embuzi hati nkagumwe 8. Hati nyo kandi kuwija mu hoteri yanje nakugira ngu kiremwe ne pisi y'embuzi n'emitwaro 2. Kiremwe nimba ningihamu ko nanka portion zina. Hata aho nyoni kiremwe yanje nimba ningibazamu emirundi egyo ena. Ekindi
no kukora obutare bw'enyama. Wowe n'embuzi nk'ezi nogye tukankora akatare k'enyama, nyowe inane ngambirira ngu wasi embuzi 10 buri zo nobaasa kugira embuzi zawe 3-5 ez'orikubaasa kubaaga. Omwago okuguza embuzi egi emitwaro 2 oija kushanga wagihamu emitwaro 40. Harriet, akatare k'embuzi nokarondota? Okuguza embuzi nk'oku nabagambira tiziiniguza. Kuruya twineyo obutare bwingi. Watarore hati ukagira orwa kabiri ntuba twine akatare Rubare, twine akatare rwa Katano Rwentobo, so nono omanya oti ninza kuguza embuzi zanje. Ekindi hariho aba Rufura Kampala. Nabo ko kwija wagira oti nyine embuzi ozisotingire zitire hariya zona nibazitwara nk'oku zaba ziriho. Hariho ab'Embaga nabo nibane bazironda kasita omuntu amanya ngu oyine ekiri enafu akamanya tehinkuza kugera wananka ninkishangayo akatare nikaba kariho. Tiine bunaje burire orikugira ati embuzi yanje yadeba. Obutare tubwine tukuruguzuguriza. Hariho n'akadiyara abakongo nabo nibatwarayo embuzi aha borders ezo. Ore turi hina border ya Kongo, Mpondwe na Bunagana. Zone embuzi nibagira ki nibazigura. Abashubuzi nibija bakushanga aho waburi. Eze mbuzi sofa nk'oku nakugira ngu ninyihamu endaho nyihamu ezinkureba ngu tizikukuragye ezo nizo ndikwihamu. Bate ezindi nantakatandikire kuguza mejari. Nkiri omu breeding nyehire naza kuheza omwaka nk'ogu nibwo ndakutandike kuguza mejari. Hati ninyihamu ezintakwetagamu ezintarikwenda. Bati enyingi ninkyenda zizare zibanze zakanya. Then zakanya nasya target yanjye yinyorekerire nibwo ndatandika kuguza mejari. Hati kunkuba ninyenda kuguza ezinkwenda tinkuzishanga muzo. Mbashanga aha bazitwariraho akatare nako nikazitwara. So entasya yazo sofa tinkenzere kuzihamu. Ariyo nayombeka gate kwenda ngo omuntu wena orataho mu famu ye abanze yamufuhirira omubazi gwo kwita obukoko. Nk'oku orebire twantugeza kutaho amarembo gari controlled. Hati nabyo bwire bwingi ntwenda ngu tukontrolinga abantu abokutaho omu famu omu. Gambo kya biosecurity ni kikuru. Hariho mugenzi wita afura mwemwe abira inente za zero grazing zari kukama. Nk'oku tukutayesa abagenyi nka TV West yagira ngu ine abantu barebe kwenda kwegesa yabareta. Kuba tahire after 2 days ente 8 zona ziragiri. So ekintu kya biosecurity nk'oku wakigamba turiyo tukipuraninga kuriya aha gate wanotahamu oti oba n'emotoka oba n'owebigere wena arabeho. N'okufuhira babaze bakufuhire kwenda ngu waza kwija turiyo nitumanya kandi ahi waruga oburwire obwija nabwe tubwija. Kuba tokabureba na misho enkiito ziitu ezi by the way nizo zikukira kutambuza oburwire oburikukwata amatungo gitu obwire bwingi. Narinda eby'obuhangwa omu famu ye kandi ainemu emiti erikumara nakoresa ekirisa ekirikuruga omu buhurunguru hamwe n'omu masha. Obuhangwa bw'embwenu mbwenu nicyo kikuru. Akwati bwaba butariho aho omushana gwatera ez'embuzi nogira oti nzitehe. So ekigambo kya omufamu omu rubaju nimakinga sure ngu harimu emiti. Nikyo orikureebera n'itaka eringi nyowe ndihingire kune nahinga ovacado of course aho napreservinga omuti ogwo ahansi nimakinga sure ngu hariho kandi tinkozesa chemicals. Ekibeta chemical wanje organic manure nogireba hati ogwo kunabukunganya nyowe natwara ebya fertilizer y'orujungu tinkukimanya. But ekindi ekibabe banyintroducingireho ekya biogas. Hati ariyanziza tukora oyine enti nakuretera biogas. Yanshomesa n'okundiha mu fertilizer. Fact ndiyo ningikorerera nawe nyampire contact nakipimamu nakireba akasente kunda akasye nimba naye saving omuti gwo kuhemba akuba okutekera bami banje aba tikikutwara nkunki omwaka. Ariyo nayombeka ekiju ky'okubikamu ebyokurya by'embuzi
kandi kagumizamu yayombeka ekiju aho arikuta abaana b'embuzi. Ndiyo ninkora feed banker eri haruguru aho ninyenda kubiika obunyansi nshange nyine obunyansi oburikumara emyaka 3 nobwo ekyanda kyakuteera emyaka 3 embuzi zibe nizirya zibaase kubaho. Niyo nanikugambira ngu nimpinga pakuchong, sugar napier, alfalfa hamwe na Cross Guyana. Hati embuzi ezi empaya obwire bwingi nizitazonka kwenda ngu empaya kukuba nogirisa n'embuzi eshayo nayo nekora ebyayo. Hati oshanga naka katakashikire nako washanga kandi katandika kuzaara katakashikire. So empaya nimba ninzito okwazo ezizire nineho ekiju kyazo tugeta nasare kwenda ngu embuzi egira obwire burukumara n'akaana. Akaana kabase konka obwana bw'embuzi obwo bumukureeba buri delicate munonga. In fact abanje kiri kubiha omu mbuzi obwana nibukira kufa. Ozazo bwanigana oshanga oburi kusurvivinga ninka 30. So ekituru kukorera ekyo ntwenda ngu tuzihe obwire bwingi nazanye nazo na nutrition yazo obase kuzihereza ebyo kurya ebirukongera amaani juba ebase kuraka kugira ki kucyusya ogwo mwana kandi kagirenda kuba omugasho gwo kwendera embuzi egi n'okuzaara zikakanya. Emirimo ya farm nahwerwaho omushiija we hamwe n'abakozi kandi nagumizamu ahwera abantu abamwetorire. Tinkakora nyenka nko kurukimanya nyine omushiija wanje niwe turukukora nawe omumirimo egi twena tukwatanise nawe kunkumigira ebyo kurisa bibasa kubata kubibasa munonga ninye ndikubikurira ninye head wabyo nano okuhinga. Then nyine abantu banje afamu aha nyineho wa veterinary washomere veterinary aine diploma mu veterinary nineho aba certificate mu agriculture. So tinkakora nyenga mirimo egi tokagibasa wenka nono endabo kukwatira ngize ntikambanze nkore tushikomisha bataba mwabingi nabesire twaganiremu akigambo cyo kurisa kuhinga ebyo kurya bikakanya. Tugerizeho namwe ntinabe nahingiseho za alfalfa kororisi abandi bariyo nibagize ngo next season akuba hati farm takagitakura umushana guriyo nugwija bajya ngwitwe katurinde next season. So because banshoborera challenge y'amate omucyanda amate kuno bambajya ngo noine gold because akabein kakari ahiguru haza challenge yabe nyingi n'obunyansi. So ninyenda ngo mbegese obunyansi ekindi nabari kwija kuhinga burizoba. It is also some kind of employment nkoko abo kuhinga omumyana naki. Famu ye ehandikise nibageta Satellite Farmers Limited kandi Harriet kamukama wa famu egi no kurebuza famu ye kureba yaba embuzi zine amagara marungi hamwe no kureba ngo naziryaji. Yeah, it is a registered company, Satellite Farmers Limited, but bendagatireho byapa ngomazima ngwenogo gusinga. But ja with time nza kutaho kureba because ninyenda naba parish mode. I'm ready to support ninyenda mbahagire kwenda ngu obara haka sente yagira ngu yakihaye naenda kugira iki yakora nyo ija kumbuza and open eki akwanyo ezembu zitinka zirisanyenka nanye ninyenda bagenzi banje ata kubogo muruka bagira ngo twine mwembuzi nke emitwaro nketana tinkwamya ngo tukabura katari tukagira za trailer hezi kugira kize kuparkinga kutwara. So ninyenda tuyamba yambane hindi kubasa nanya kunkubakizaho bije bakego wanje nanyo noriyo ndijo naija ashanga amageza nabasagiho wawo. Amizi agaruka embuzi agamwe akagatimba kuruga hansi kandi aine namizi agarukutangiriza aha mabati. Ahanjo aho hariho emire kune harvestinga twineho tanka aho hanyuma twine bweno bwire bwenjura kandi tukuza kuzo mu majita tukora okusavinga ukosaga agenjura then gariya ugapampinga umwire gwe cyanda.
nashaba eminyeto kwejumbira omukurisa no kuhinga baba nibenda kuba bomugasho omubiro by'omumisho. Abarebi ba TV West mbwene nimbashaba koro ryo munyeto no kitandika no tunga akasente kawe kaki akasente ako reka tukakoremu ekyamagezi. Farming arimwe cyama cyamani nyowe hintandikire nindengwe hindi kuza omukinte kya farming mureke tutakakitahari especially abashomaho murete senteze z'umuhomo office tuzitware omu farming notandika kuce otakaza kurinda itakarahango akatareke byo kurya tukakafaga ijo covid kuyatutire ekitwabe tusigize kukakuryo kurya so nyoni mbahiga ngo mutagweta omurumo gwa hansi mukagweto gw'abantu bahansi mwije tukwatanise tutemwe mikono tutemwe amani tutemwe n'amagezi gitu agutwashomere nabagira ngo arfarfejo nkagishoma mu kirasi agurukari cyankagishomye ukagikomye mu cyakana niyo nagishomire mwene nagishomire nkanyire kuzagugu nkagirondo kwekusha nyonkani mangu n'ekinyansi kuza kushanga buri nko buti wagureba ninko musoroza wo kumanya urusoro umusorozo mu abanyankore so nanimba shaba abarebi ba TV West twenyigire omukutunga omukuhinga kandi twantuhinga tutemu ekibara kandi twantukora tutemu amageza masya byona mwebare abarebi ba TV mwebare kugihagera kandi mugume mugihagere. Yebare owanyegitaho aha programu eji ey'Obuhingi n'Oburisa turi omuhururu y'Omuhingi n'Omurisa w'omutano bitu kuba noyenda ngu tukutayayeire aha famu yawe omuhururu eji nobasa kutushikirira aha office zitu Boma TV West Mbarara ninga oterere producer wa programu eji ahari 0772251512 omuhereza ndi Ivan Tusiime kankwendeze okurara kurungi turebane orwa kabiro rukwija eshaha nazo zumwe TV ni yemwe bye bye.